ntabwo nanga abafeministe, ntabwo nanga abafeministe, ntabwo nanga abafeministe, ntabwo nanga abafeministe. Maybe ni ibintu byigeze gutrendinga kuri Twitter. Everyone was like, hey, peace! How are you doing that? How are you handling those people? Nyine sha ni kubera ni imyumvire imwe n'imwe itaragiye ihura, hanyuma ni expressing my points of view. So ntabwo njye numvaga zimwe muri views zabo, ariko ntabwo ari byose, kubera ko bafatiye runini umwana w'umukobwa, bamufasha kwigirira confidence, kumva ko yashobora bimwe n'ibindi. So rero ntabwo mbanga ni tuntu, kandi maybe katari nabo, ahubwo hari bamwe muri bo babifata uko bitari, bakabifata nabi, bakabyita amazina atariyo, bagashyiramo ibikomere, depression. So ugasanga byiswe ukundi, kandi ntabwo byakabaye ari uko ngo, ntabwo byakabaye ariko bimeze, kubera ko ibintu byose ni magirirane, abantu muzi umugani w'inshinzi n'ibishega, abantu muzi umugani w'inshinzi n'ibishega wabayeho mu Rwanda, mwarabibonye ko ari magirirane nyine, bamwe bagomba kubaho n'abandi bakabaho. Ntabwo ndi buvuga, ariko nyine ni uko nguko byagenze. Abagore bisanze bagomba gukenera abagabo kugira ngo diversity, ubuzima bukomeze kubaho, bororoke, tera imbere. Ngayo nguko, that's my view.